World Cup. Cameroon in 1990, Ghana in 2010 were the others. Here's Guy. Takes a deflection! And Senegal take the lead. Goed gegeven, Wijnaldum 3-0. Gakpo. Cody Gakpo! En dat is 4. En zijn... Cross, Klaassen, doppio scambio! 55 secondi, l'Olanda entra in porta. Niang back on the field and he's round the goalkeeper and he'll get there first. Chesney furious with Krychowiak. Col pallone, azione anche qui, Depay in area! Ma come gioca l'Olanda? Memphis Depay, altro cucchiaino di Depay, 3-0 per l'Olanda, doppietta, 6 gol in 6. Sul secondo palo sta arrivando Bergwijn, se la mette in mezzo per Depay, diventa poker dell'Olanda, tripletta per Memphis, che a piede può allargare, può anche calciare e lo fa. Pokerissimo dell'Olanda, segna anche cerca Malen in area, Malen, 6-0 dell'Olanda, 3 gol per tempo, segna anche Under, entra in porta col pallone, Under segna completamente a caso il gol dell'1-6. Memphis Depay geeft aan Klaassen, ja daar is hij. Daar is hij. Allerlaatste ogen. Trapt nu de hoekschop, Memphis en de captain. Virgil van Dijk. Door goed Klaassen en hier dan wel. Memphis. Herkansing. En die zit er wel in. Van Noah Lang. Goede voorzet. En daar dus de volgende. Die verlengt hem. En dat is nuttig. Want hier is dan de goal. Gebied, nu komt hij daar wel. Malen. En zo heeft Doniel Malen ook nu. Το σύνθημα δόθηκε από τον Del Grande. Ο Depay έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Μαυροβούνιο Ολλανδία 0-1 στο 20 για τον Dumfries. Χαμηλά η μπάλα στα δίκτυα. Memphis Depay. Μαυροβούνιο Ολλανδία. Υπάρχει ευκαιρία για να μειώσει το σκορ στο Μαυροβούνιο και το κάνει. Ο Βούκοτιτς σκοράρει. Βγάλε τη σέντρα ο Βούινοβιτς στην κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Γκολ για το Μαυροβούνιο. Απίστευτα πράγματα. Here's Bergwijn with a chance. He's done it. Bergwijn and the goalkeeper. It's Depay to finish it. They don't want to miss the...